Ngiyabengela igama lami nguSiphiwe Ntombela bafowethu. Niyazi bafowethu ukuthi la ekhaya siphatha uDr Mhlongo uNjomani waphansi eMgababa kuyena ke umelaphi wendabuko esimshuthayo kuyona leli khasi lapha suke ezoveza khona izinto eziningi eziphathene nempilo ngabe ukucebisa abantu ngabe ukusiza abantu njengokuchaza izinto thizeni kodwa namhlanje hayibo sila empophomeni. Dokotela sikubingelele khehla lami. Mahlobo siyabingelela mase sibingelela ababukeli bonke bakho eningizimu Afrika bonke siyakhuleka. Kunjalo mkhulu. Kwenzakalani namhlanje mkhulu? Wangibizela empophomeni. Okay, mahlobo kubalekile ukuthi sihambe sibuye sobakhombisa abantu ukuthi masisebenza sisuke singadlali mahlobo. Sidela isikhathi sethu, sidele opetrol, sidele yonke into ngoba sigijimela abantu mahlobo. Angithi uyakhumbula ukuthi ngoDecember khona ispecial esikhona sokuphakamisa abantu mahlobo kumhla ka13 and 14 and 15 lensebenza bayaziyo kaMhlongo yokuphakamisa ngomuntu ongasekho oyidlozi lakho oyisidalwa nothi Mkhovu nothi Otikoloshe nothi Omantindane nothi izinyoka kodwa kumuntu oyisidalwa ongasekho. Lo nsebenzo bayazi abantu ukuthi yenziwa ngomali engango 30,000 rand. Kodwa ngomhla ka13 and 14 and 15 kuDecember izobe yenziwa ngo15,000 rand. Njengamanje ke mahlobo ngikhalelwa abantu abangathathi intweni mahlobo ukuthi nabo bayafisa ukuthi kube khona okuncane phela mahlobo ekuthenini ngoJanuary makuvulwe ikoleni kuvulwa kuphi nakuphi emafemini laba adayisela ngaphandle emafemini laba abazamayo mahlobo impilo nabo bayithola into ezobalekelela mahlobo. Ingakho ke ngikhetha ukuthi angibazwele mahlobo ngomhla ka8 kuNovember kusho ukuthi nje u7 and 8 mahlobo. Angithi ungakhohlwa ukuthi khona abantu abasabathayo mahlobo la abangakwazi ukusebenzisa imililo ngesabatha so labo bantu sibadinga mhla ka7 kodwa labo abasebenzisa abavumelekile abangasabathi sibadinga mhla ka8 bezolekelela mahlobo labo bantu asobayisa kaMhlongo kodwa sobaletha lempophomeni njengoba ubona mahlobo ukuthi sifuna umuntu onebhadi mahlobo washonelwa ingane sizobe simfaka la mahlobo sishinto zakhe sizofuna umuntu wesibili othi mina ngashonelwa indoda ngangagezwa waqabana umndeni ekhaya kwangagezwa wonke lo muntu othi mina nginamabhadi izinto zamazilungu sobe sinayo la mahlobo ekseni ngomhla ka8 sobe sinayo la kwaNovember mahlobo sizomlekelela lalela umuntu ofuna ukuza la ekhaya kangadli ngalolu langa ngoba sobe sibagabhisa abantu khona la ozwe kuthiwa umuntu mina ngadla amabhadi umina othi mina nginenkinga ukuthi ngimangilele ngiphupha ngidla lo muntu sidinga yena ke mahlobo oneyinkinga ezixaka uSathane ngalelo langa sobe sidila nazo mahlobo sixoxa la namanzi mahlobo amanzi enza into efanele ayenze mahlobo. Awena sizwe. Yes mahlobo. Sikhuluma njengamanje uthinte udaba lokukhishwa kwesisu komuntu. Yes mahlobo. Umuntu wakhipha isisu. Yes. Lonto iba nezinto noma ingqinamba ezinjani uma mhlawumbe umuntu wayikhipha isisu kodwa wangayilandelela mhlawumbe izinto zakhona zokuthi mhlawumbe ayiclean. Mahlobo umphumela walonto mumbi kakhulu mahlobo. Sinabantu njengamanje abanye sebaphenduka amaphara mahlobo abanye baxoshwe emsebenzini abanye baxoshwe emendeni abanye baphelela izinto zonke mahlobo baxoshwe emzini abantu belobolo kaphela yonke ngamanye amazwi into esikhuluma ngayo umgokhodo womuntu impilo yomuntu mahlobo la ngoba umuntu ophumuyele ingane wangageza kahle mahlobo nale fika khona ushawa amantombazana agwazwe ashawa amadoda ashawa amasoko kanjalo nensizwe yashonelwa ingane yangagezeka kuba njalo nomphumela wakhona ubi right abantu abakufuna abantu bafuna ukubulala uzondo abantu abangani bakuzwana nomuntu namhlanje sasa usazwana yilo mkhuba walento ukuthi washonele ingane wangageza so sifuna ukuzoxazulula lento mahlobo ngoba into elimaza impilo yabantu isuke yini kuwena phekwakho isuke yithunze elimnyama ke mahlobo isuke yithunze mina njengoba uza umuntu wathi mina kade ngiyofesa ngangaqashwa kodwa mase kusondela omunye umuntu afika aqashwe yithunze elimnyama le bathi abelungu bebona wena babona umuntu oyivila babona umuntu onesidina babona umuntu onyanyekayo kodwa mase kufika umuntu ogezile babona umuntu ngisho ngabe mhlambe ngokomzimba umbone mumbi wena but mezi come to abelungu babona umuntu oright mahlobo so lento ilekelela kulona ukuthi noma ngabe phela ugezekanga kahle ngisho ngabe unjani mahlobo kodwa phela ithandwa ngabantu khona abantu athandwa abantu mahlobo lonto sobe sisolungisela lento ukuthi wena thandwa ngabelungu sobe sigeza njengoba ubona inteleze sobe sisebenzisa la mahlobo kuleli lempopo masizobika nje ukuthi mhla ka8 sobe siletha abantu abayinqwaba bezosizakala into esifuna kumuntu kuphela sifuna indwangu emhlophe azoyiphatha yena ewuthi umitha mahlobo khona songathi mase simfaka la ambathe yona mahlobo ngithi ngisazoza lapha
kuphathwa nje imali mahlobo engange 2000 rand ayikho engaphezulu kwa 2000 mahlobo only 2000 rand umuntu azophatha indwangu e2 meter emhlophe mahlobo nayi sihleli kuyona ecishe ufana nayo emhlophe u2 meter omhlophe kuzoba imali e2000 rand kuyabhukhwa ke ubhukhela ukuthi kwaziwe phela ukuthi nokungwe transport makwenzeka ufika kaMhlongo uzothatheka kanjani kuziwa la kodwa nje mhla ka8 mahlobo ekseni ngabo 6 ngoba seyiqala iduma mahlobo abantu besebanika ama location siza khona la mahlobo siyohlala la senze yonke into khona la mahlobo izinto zakhona iprocess kanjani njengoba mhlambe ukuchazela nje umuntu osekhaya ngoba khona umuntu mhlawumbe ongaba novalo uthi mhlawumbe mhlawumbe lapho kuyiwa khona mhlawumbe kohlatshwa inkukhu noma mhlawumbe kokuphelwa ngegazi noma mhlawumbe kophala noma kosetshenziswa umuthi mhlawumbe ngosebenzisa umuthi mhlawumbe noma kosetshenziswa amakhandlela kwenziwani makufikwa la empophomeni mahlobo zimbili igaba umuntu sobe simlekelela ngokwesigaba sakhe khona umuntu okwazi ukusetshenzelwa umuthi mahlobo ngaleyo langa siyobe siusebenzisa mayelana nokhipha amathuli sizoba nomuntu wesibili othi mina umuthi awungisebenzeli nalowo sobe sibe nendlela mahlobo yokukhuluma emakhandleleni simgeze ngokweyithunywa mahlobo noma ngokweyiwasho ngiqonda ukuthi yonke into iyebe itholakala ngalelo langa kodwa nje umuntu onenkinga othi mina umuthi awungisebenzeli siyamdinga nayo yobe sizakala ngokwendlela yakhe noma ngakwendlela yabantu ambathiswe bona ngoba umuntu nomuntu mahlobo kukhona into ayimbethe noma kukhona abantu abambethe emzimbeni wakhe mahlobo khawela kithi yes mahlobo abantu obakuchazele futhi mhlambe ke mhlambe nje usubanabela mhlambe nje ngokunye yes mahlobo okuyokwenzeka mhlambe ngalo lwasuku okokuqala nje mahlobo umuntu akangayo ocansini mahlobo umthetho wokuqala lowo umuntu mezo yecansini sicela agcina ngolosithathu kusukela ngolosine ngolosihlanu umgcibelo sifuna umuntu ehlambulukile kade enganuka umkhwenyana enganuka umakoti ngamanye amazwi ngolosithathu makhonto yenzayo yenze masuyayiqeda ngoba le zinsuku ezinye sikufuna uhlambulukile uclean 2 sikufuna ungadlanga ngenxa ukuthi khona induku zokuphalaza khona iwasha zokuphalaza ezobe sisebenza la 3 musa phela ukuthatha umuntu oyisitha sakho uthi akakhapha abanye abantu balinyazwa yilonto mahlobo ukuthi umuntu uthatha umuntu angamthembi eze nayo endaweni la ezosizakala khona lento yakho wena kuyona yamaluma kuyona anti akuyona sisi akuyona yagoga akuyona yabantu njengoba ubona le video nje ithunywe kuwena yakho lento ithathe mase uyayisebenzisa wena only 2000 rand mahlobo inkokhelo kadokotela noma ezobe kukhanyiswa ngakho ayikho imali ezothiwa 5000 ayikho imali ezothiwa intoni 2000 rand nje kuphela kuzoba u2 meter wendwangu mahlobo khona umuntu oxakile mahlobo otshela abantu ukuthi uDr Mhlongo othi kufakwe imali ezitolo la kaMhlongo ayifakwe imali ezitolo mahlobo asifakele imali kophephu asifakele imali koAccountants la kaMhlongo kuba khona iaccount yakhona 2 nalo account asimesane sikunike nje enza sure ukuthi wenza ivideo call nami wenze sure ukuthi uyabona uDr Mhlongo leyo uzomfakela imali kodwa nje kufakelwe imali ezitolo cha asikholela kuloko mahlobo thina sebaqedile abantu usebaqedile mahlobo abantu uthi uDr Mhlongo umehluko ukhuluma iswazi mahlobo ngidideke ukuthi bamuzwabona uDr Mhlongo ekhuluma iswazi ngamanye amazwi abantu bazisa bona kodwa nje le number la screenini izona inamba ezisebenzisayo ezisebenzayo hayi lezi ezinye inamba ayisasebenzi nazi inamba za Dr Mhlongo umuntu uDr Mhlongo ngomfuni uzomthola la ku King Zoso uyena ke kahle okhuluma indaba ezinkulu ezithinta no Dr Mhlongo khawelami umuntu uhamba nani umuntu mayisehamba yes mahlobo umuntu uyobe phathisiwe into azofika isebenzise ekhaya mahlobo yes ngoba ekwenzeni lento akuzophelela la kukhona into ekufanele ufike uyenze ekhaya emayelana nokugeza ke straight elekelela leyo soka sikwenza la ngamanye amazwi umuntu nomuntu uyobe ehamba nephasela lakhe elimtshelayo ukuthi uzofika enza 1 no 2 no 3 kodwa okunye sesikuwenzile la impophomeni sakuqeda mahlobo bangasaba abantu bazobe bekhona abantu abalekelelayo abagadayo ngoba ngiyazi khona abantu abayizikhulu mahlobo abasabayo isecurity izobe itight ayikho into ezobe inkinga akekho umuntu ozoba nenkinga akekho umuntu ozobanjwa inkunzi akekho umuntu ozominza emanzini babe extra abantu abazobelekelela ngalelo langa mahlobo qhawe lami yes mahlobo omkhulu shiye qhawe mhlawumbe konke lapho tholakala ngakhona yes ngitholakala endaweni yasemgababa era 7 mahlobo khona le eThekwini bathi seKZN abanye bathi seDurban mawufika lapha eThekwini ubuze emathuneni ama-taxi ayemgababa bakutshela ufike uyokwehla kaMthathelwa estopini mawehla kaMthathelwa estopini uthatha uright uqhubeka kancane ubuze nje kaMhlongo ezangomeni noma kaMhlongo lekukhonzela khona ibandla imvuselelo yamaKristu uzomthola uBishop Mhlongo uzomthola uDokotela uMhlongo uzomthola umelaphi wendabuko uzomthola umkhulu uMhlongo nala epageini mahlobo sinayo iDr Mhlongo TV mhlambe mofuna ukuzwa ezinye izinto so unabile mhlambe lesikhuluma khona kadana egameni lenkosi kunjalo mahlobo akujike bafowethu siyabonga kakhulu bafowethu lami igama ngosiphiwe ngoNtombela zonke lezi inkulumo ezekhasimende uDokotela uMhlongo akuzona ezami njengoZoso inkosi mayithele umusa amen December 13 14 15 kunjalo mahlobo siyabonga